Namhlanje sila endaweni yase the Maslow eSandton lapho khona sizobungaza noma sizo celebrate sibonge abaxhasi bethu abaqhamuka nkalo zonke eSouth Africa nangaphandle kweSouth Africa njengoba sazi ukuthi imbumba ayisiyimbumba ngoba imele imbumba ngenxa yabantu. So siyaye sithanda ukuthi iminyaka yonke kube nosuku olufana nalolu lapho khona sibiza ukuthi it's a stakeholder appreciation day. Sibonge abantu ukuthi basixhasile kodwa sidlule ekubongeni bese siyazicommita futhi ukuthi unyaka olandelayo kumele ube kanjani neminye kanjalo. we-Imbumba Foundation umsebenzi obaluleke kakhulu kwi-Imbumba kuba igqiba iminyaka elishumi nakwi-partners zayo oDiscam Ukhozi FM no Old Mutual Foundation no Nelson Mandela Foundation kuba kaloku ukunceda abantwana abangamantombazana ngepads zabo xa befika exesheni into ezisa isidima kubo kuba kaloku abanye basuke emakhayeni apho bengenazo indlela zokuba bafumane oku. Kanti ke sivile namabali athi abanye bathenga ukuthi basondele kwi-Imbumba Foundation kwavuleka iminyango bafumana scholarships. Sisithi ke mayihambele phambili lo msebenzi weMbumba nathi sawubona apho sinokuncedisa khona ngokuqhagamshelana nabo siyi-Public Service Commission. Appreciate umsebenzi wabo umuhle abawenzayo because they do a lot for our communities and it needs people like me babazohamba nabo emakhaya bayo motivate abantwana besikolo babanikeze leyo hope ukuthi banga give up empilweni kwayenzakala and yonke into possible. I-support yabo ingende ngabangilomuntu lenginguye namuhla badala bami bengeke baze ba-afford ukungisa esikolweni. University is very expensive. But because bengine basari lebe bhatalela konke, I was able to study. Futhi knowing ukuthi bakhona bayangisupporta, Putri would even check in with phone calls. And that on its own, kungende ngarealize ukuthi I have so much to give to the world. Their support, ingende ngafunda ukuthi as a female child, there's a lot that I can give to the world and nothing should be an obstacle ukuthi ngifinyelele tuke maphupho ami onke le ngifuna ukuthi ngifike kuwo. Ngithi baqhubeke benze umsebenzi omuhle, baqhubeke ba-inspire abantwana emakhaya and mina ngiyabonga ukuthi bazile ukuthi bathatha ithuba ukuthi in this world that we're living in they're gonna fill in the gap. Because sinenkinga eningi emhlabeni especially la eSouth Africa la abantwana bapema ama-drugs, abantwana bayekela isikolo bayenza izinto eziningi eziphume endleleni. So njengo personality I would say nami ngibona ukuthi kumele ngithathelele ithuba ukuthi I must be a part of an initiative lezohamba ukuthi emakhaya inikeza abantwana ihope ukuthi nabo bakhule bazi ukuthi bangaphumelela emhlabeni. Ufuna ukusiza amantombazane aswele ama-sanitary towels endaweni esisemaphandleni. So ngabona ukuthi ayasiyenze lento. So ngiloko mina kungikhuthazayo nje ukuthi asimane sikhuphukiswe nje ukuthi sijabule ukucwasa indaba lokho ukuthi sikhona ukusiza izingane zamantombazane ukuthi zibe khona esikoleni. Uqala ukuthi ukusebenza ne-Imbumba Foundation besizama ukusiza amantombazane amancane ezikoleni ukuthi mase besesikhathini bengahambisa lekhaya bekwazi ukuqhubeka nesikole ngoba kwatholakala ukuthi amantombazane ayeka ngahambe esikoleni mhlambe kuphela izinsuku ezu25 ngonyaka ngoba enganawo ama-sanitary towels. Umsebenzi we-Imbumba Foundation saqala lapho nabo. Kodwa ke sibe nenkinga eziningi eKZN. Sababona baliqhamuka kube nama-floods. Sabona sebesebenza sathi ngeke sikwazi ukusala asisizeni nathi ngoba abalaleli bethu laba kade bebasiza. So sithanda ukubabonga ukuthi njena abantu base-KZN babanakekele kakhulu ngesikhathi esinzima. Nabe singazi ukuthi senze njani, singazi ukuthi amanzi bezothathaphi, abantu bengazi ukuthi ukudla bazokuthathaphi nokuthi bazohlala kuphi. So sikwazile ukusebenza nabo and so ngithanda ukubabonga ngibonga on behalf of abalaleli bokhozi FM nabantu base-KZN ukuthi umsebenzi abawenzayo awuvuncomeka. Futhi ngithanda ukubahalalisela ngo10 years wabo sisho ukuthi njena sinifisela ukuthi nikhule nize nilingane noKhozi FM. U2023
unyaka omkhulu. Bazobona ababukeli ey'ndaweni ey'hlukahlukene sihamba noKhozi FM senze back to school, sideliver ama-sanitary pads, ama-school uniform, izwe cishe lonkana. Ngicabanga ukuthi kulo nyaka ka-2022 siqalile saqala ngegiye eliphezulu, so u-2023 kumele kube ngcono kakhulu kunalokho esikwenze kulo nyaka.